enti the buy ni say Kwame Nkrumah ko buy no na womo e kan say womo etifie no no ko buy no akire so ono no ko ye adwuma no buy na kwa mo tifie bom tifie enti ko buy akire na sojafo no ko match ye no a ye na ye di womo ko prison enti di womo ko prison no na krobodu say kan say ye di Kwame Nkrumah no betu prison e kuma se dia kwambia mefa so yi wo no mefa so yi wo na so onu ye wo yi wo no Kwame Nkrumah nti Kwame Nkrumah na ho force so be yi wo ai ena ai ho frɛ mbrante no bi se asɛm asie no menko bu prison ani na yi ena obi fa akire ko ka kire abrofo no ndi ofa akire sa na abrofo no be yi enkrofo edi om ko sirim ndi sirim no om ko ye no obi a prison bago o ma fo mo ko to fa ko ena ndi se edibi ko tamale edibi ko yendi edibi ko it's 6 different prisons there we na kaso mu nyina gu ha na we da ha we na you don back masi ba ayem ko bibebu ayino ayi wo mo no na ho de o ka so ko bi one prison ba go nipa ba go enti eho ena je bi dankwa stress yemfa ne type writer ni papers mreno sata na ma ada prison ho kakra enti se na efie nso abrafo no so anyai abrafo background so anya abibia amananka o tama omu efa nkrofo ko prison no nso cho letter ko colonial ayi se omu fa sase no ma ono no ondi so na o manu yenya freedom o cho sa letter 2 times ya background yo background no cho sa letter no nti je bi dan ko mode tabrata ne bre no de yeden e wo anche kra na yi o free ho nti we use and go true articles bi say na our newspaper sana o me na o newspaper office and a friend West African West African pilot bibi na Nigeria ni bi na e friend no Namdi Azikiwe no ona no editor edema jibi don kwa edema level no wow what that that's right no mo nyire wo mo nkrofo a o mo ye po na bi enti e ba se independence na se yanyi no na wo mo de aye wona me ze yanyi independence matter nsim refrafsi o mo ye de ben so enti ba se na wo mo so wo mo akoda prison no na di bi dan ko no mbo afu papa internet say ababa ye time na mo nti na me makoda prison me say me lawyer hwan oba Ghana no kra na di bi dan kwa oba Ghana no ordin doctorate in law ne philosophy nyade yesi wonko chia de wa chimota so wonko na mo say that's a offer and simbi sisin na yen sha se frichara ye sha se finura salati ye betse de ye asi ye betse asi enti ebra omo free prison bae no prison ho no na brofo no etikuo se uma yehwehwe ade no a asi Ghana no na sa ade no asi yem so wo ma na da prison no ye enipensia no ye from maako ba commission of inquiry na ase commission of inquiry no ase no na omo hu se grubu omo nim de no wo hwe wa na Britain free governor no say Gerald Crazy of the bra Britain na ye pobi mesu ana na say de wo ye no ana omo di ma bi e free no say Charles Noble Edin Clark omde no be share na nan enti Kwame Nkrumah no free prison ba ye pe ene nipa
enumnua enkroma ne omko prison no omnyina tu omanu gu Kwame Nkrumah so Tenganya Kwame Nkrumah ya mo ya na odidi abrofo atemo a kan ye enko prison da na bo ana Nkrumah say na nyemu na mo se mo ji independence ama ayi mo ka say independence ye gin free ya mo nkenkan de abrofo no de ye Mahatma Gandhi India oji independence ma India enti we de ne nkwala o mo nya huru hwe na I'm say what sa na JB dan kwa kanche kwa Nkrumah say efri nekro o secretaryship no a obedi no ya je efri unzum o ye your friends say ne ocracy kano treasurer obey treasurer no pray comrades ena osaka bibi ka ho enti sa ndema nyina ena Kwame Nkrumah omko baaye no na sika asese JB dan kwatua no na akambe 4 months se bosumi bia JB dan kwa na netua dia ma oro he so tua nka na say free JB dan kwa ho de call Kwame Nkrumah ho no anu de se na omo prison ti but oba na so tua Kwame Nkrumah kana wantua ena bedema fa Kwame Nkrumah ne no kotena enti edru June na pa grant free butcher bae na chese o train 2 months pa kese moko annual meeting na pa grant free emergency meeting on the 10th of June 1949 edi ebena JB dan kwa kan se wayi Kwame Nkrumah di ewo secretaryship na ma onye se no ena Nkrumah kan se mo me frɛ ho the big six if you say nam ye okun aye kuma ye nkrofo nti na dia to prison na JB dan kwa so kan say small boys school boys do you think we are school boys the honor yi ni free secretaryship no so the big six no kra one penny so so na dey symposiums I would do them the big six enti ade chi ye na omoko president Accra man bi ho akotwa sa photo no a omusan so 5 the following day no mukotwa na abra na mu da prison no so schools menu ewo Cape Coast St. Augustine's any Mfantipim womo students and teachers be 6 or 7 a year demonstrations as in yi sankro no free prison na womo nya hwe ena womo abrofo no close down schools no na womo di sankrofo yi and teacher for no omo chire won ba commission of inquiry ena mambi e frano justice Edison Justice Edison omo e ma no hwehwe mu omo hwehwe mu no ono report odi ko yen say enkwala na e call demonstration nyina e yi odi every school na teacher for no so yi odi ana abrofo no de say omo nya report from mo amon crofo nti omo yi boys yedi na fortunately na from 5 4 womu no ya register on data for the examination say sycophancy person please broni yeah me be na yeti hui enu bi na yeti hui enu bi na yeti hui enti ba sa no ena Kwame Nkrumah ti na one kodobuchu ko Cape Coast ori kodobuchu ko Cape Coast na okobobo ankrofo na no eno bo teacher for na no ena ope ayi edan shop edan idea store eye ena odi bench sisi ho ena odi teachers table ni ade na oba teacher for na say mo school ni ena ya ti school ena osma kodobuchu ko Accra ko register Ghana secondary school Ghana's
Teachers, you're releasing them. First teachers of. Hello, Kajo. School did the Ghana National Secondary School. Wow. Na Momoto, a pro patria for our fatherland. Na mo symbol, a African map. We are na na kind of propose so humble beginnings here more starting one day a bekesi. Now think, because we need thinkers of great thoughts. Do, because we need doers of great deeds. Indeed, he was a great leader. Now, second year, school, and a professor, a mathematician, professor, the greatest world mathematician. Second year, school, do not call it. The second year, I Francis Alote. Enter school. Also enter that school. The best mathematician. Oh, we are singing. You see, almost two second world bomb biwo Hiroshima ni Nagasaki no. That almost abrofono mathematics acquire number there be a true year no we see no AC year kasi kosoro. So ben na alute fi akoye no masters. The doctorate to America. Okoye alo Mpachoko no mami. Papa no oye theory bi. Besi ne friend there alute constant. The alute constant. Before I read they were only doing guesswork. Like just guessing. Wow. And then Ghana hanya kasanya ko pon shiraye. Ya mi shiraye. Asamo no akasa se ye ka independent asamo a. Se be na wo mu hu ni ya wo mu sua hu ade wo mu te ade na se no. Indina just one more check we no say abrofo no say abroad. O mo guess na yin kwa no mo no. Oh yeah no. Oh yeah mas me ma o. Se sana America for the such a different spaceship air commons no. On befa no ko no ko we trajectory no ma ho no ko chake mo mo ko ya na dia space no befa ko si muzo so ani chake say wo so wo hwe yakopon na hye broni asa yakopon dim dia wo dim ma ye before ye nin so de ye woda ye nin so da ye nin so da na de be ne ni aso ye nin so bibia da so obi ka kwa nkroma ho asem a okumase ha na o hwe no na areko o ya boa bi na ayedena omobre nyina nam so ma school yi ba ya me nya the great mathematician free mu e kwamba na Ghana fa so nya independent okay the buy and say enkroma e declare e dabi say abrofo na mfa yen asase amayen a obema workers e organ nyina akọ strike sabre no zunu obia na se obia ajinadi e wo mayim na ansa na sabre no banukra na bruni aka se o di new governor no baye no o kan se o mo nchiro new constitution enru ama oman no na sa titide no atwam the new constitution no ena omo frɛ nipa 5 no a nkroma ne omo ko prison no omo frɛ kwa nkroma enti omo ye constitution wie no ba out no na ayese ye beto aba o mayim aba di kan ne ye to aba no a omo a adi mfie adonunum ekɔ ne beto aba no na bronisi the elite and the well to do ejeze omo akɔ school akɔ achiri ene omo won BBD ejeze ahimfo asofo say nyina capitalism no bia say capitalism the rich, the rule of the rich over the poor
ɛno deɛ ana na sa na brofo no so hu say no omo enum no omo asa omo hu afiri kwa me nkroma ɛna fe so kra omo adwene ɛyɛ abrofo no omo team control na kwa nkroma de omo team control no na so omo adwene ne abrofo no adwene ne yepe sa enti o de mechanism bibiri a kire say na omo yɛ adwuma ma abrofo no wow enti eba sa no ɛna kwa me nkroma abrofo no constitution no omo a yasikafo ɛne ahim ɛne the elite and the well to do. So omo school eko chidi no lawyer for lecturers. Omo nkrofo no a omo do omo from so omo yi omo nua no ma. Omo no omo bo no. Omo na ebeto aba. Omo ayim na asikafo yese. Na omo akọ school kwa chidi na omo yese. Enti you can say sankrofo na beto aba. Na say oman ato aba. Oh ho. Ena kwa nkroma frɛ associations here wo Ghana Goko that time no e call Legon eno ka tell say abrofo no say monto aba no bio mo pene so ana no say yam pene so eno tre nti o say wo mo fi adimfi aduonu ba enum ena beto aba no say yam pene so ena kroma chiro say amanfo say ofre nkrofo no no nkohia no the people's parliament. No, the people parliament say abano say ye di free omo adi 21 emfi adi onu bako de tosu mienu uka se sikafo ne omo akọ school akọ chiri na ento abano omo mpene omo nyina beto abano bi na de koma abrofo no say ampa o na mo gitu mu enti wona ewo efie ni omo nyina omo enko school farmers workers ni nyina fishermen omo tin se kwa mugoma na ama omo ekwa se omo beto aba no bi no omo se akọ ye beto aba na ma no let's omo ya omo adune gura se omo ye nso ye duru bebi sata na CPP kura ma yo enti eno achi na ka ye friends grant ofre emergency meeting was upon say oba no de watete ni ti eno emergency meeting no ase na kwa mkroma enkrofo bebre aba so upon ho omo frɛ ho no Canaan Lodge o Methodist Church na achi enanim directly ena was upon no so upon say na make ndi nipa no ye dede no na kwa mkroma ka kire grant catch kwa nkroma say kwame wona ye secretary na ko katre nkrofo so mu anu na ye meeting ho ha na kwa nkroma say bo menye secretary bi o the position every na grant say how do na ye secretary no say GB dan kwa say me treasurer na see na grant bi sa GB dan kwa say GB dan kwa ayampa asi Kwame Nkrumah ya no pese odi eko communism mu eni ade no si na Kwame Nkrumah enye meeting asi na choose na secretary na se o besi stand position enye meeting asi na so bana yi and how can say UGCC no eye o law office ave de na ai jebi dan kwa huze grant bu yefu no si ba no matise mukọ ayi no ba no montua ne ka besi ne tuani kazi ya easy Ghana 20 pounds times that's 6 months no ya the man and no catch the come say obi you ko catch the microphone say omo anyem kom nti kwa me kuma kwa abontin say pe omo huru no wa fe da ye afrika na say ma say ena come come say pamucho ye meeting ena akobi why say the obrozana onkruma say obe di dem awu adanfo ye chiru two party e bedu echiru rawo party for na ena lawyer Jatwa so ati duna no kan ona omo ewo group bi e fe no Kwame Nkrumah youth wing of the UGCC nyina no mo abontin ho
the Nkrumah catch a lot of joint was uncle to say. No, could you know, didn't paper na could a side book to the or true resignation letter. Or buy inside, or buy inside the demand per grant. Or grant to Anachi. Per grant. And no, call no catch a per grant say, Papa. If you necro, me nya what you did, make us ready what you. Na UGCC no de me free esa so munyi na mama da me wo mo eyi background kan letter no na o kan kire JB Dankwa no o kan kire o say pe na say mo hwan na o be yi di coat na o ni sleeves na date work na Nkrumah ya no why o betimi aye mo hwan nti mama kwa Nkrumah ja party dia me so me ja party no mumfa and I found the daughter kitu bi no 6 years old no ko meeting as and o de no ko ye nti ho na UGCC ku ye nti ho so na kwa Nkrumah CPP sada on the 6th of June 1949 Enti oba ayi no Nkrumah ne ayi sa 5 no nyina say ya omo ye big 6 bio omo ye small 5 say 5 no one group and Nkrumah nko so also the par grant sa par grant so kan so ajai no o de open baby atna o ye businessman ne mom na Nkrumah tim ko ne ho say ne papa ye zimani na Nkrumah so papa ni mama nyina nzima ho edi ebra omoba Accra no na Nkrumah be bodwa o ba bi from arena enipa over 60,000 so time no no catch you say ya party your friend CPP na the motto ni forward ever backward never so that was no issue newspaper na na friend no Accra Evening News na ebenya ayi enye easy it no e to even in this lukra che people bia the Gold Coast ena yes ano ena o kan say a certain date o sheda sa da no bruni fa ya asase maya oba no workers ginya back off strike we am kwadjuma why civil service Nkrumah afide eduro of friend of the positive action awana the platform no so agina all kasa no enipa ne gina so gina dan so ya nkrofo na anko djuma no broni ko chiri nkrofo na ne gina ayi ne so nyina na JB Dankwa monka ho dabi o mo de se mo nka party no bio CPP no o mo nka ho da enti JB Dankwa no de o mo call fie no o mo sa committee wo justice Okufo-Addo fie and o mo jaye abandon UGCC office yo baby amoko office dia fe dia mo sa ko just Okufo-Addo fie ndi fie ho and o mo ko and o mo say ye be den and o mo say na mo anti party fufuro akoje and kan anti o mo ti party fufuro no and o mo so je say edin be de beto no and JB Dankwa say umi nkoso mfra no UGCC na nkofo hu say UGCC negu pa grant de negu ena omo ekoso mfra no UGCC ena JB Dankwa sa kan say pa grant aye goodwill the old UGCs no nkofo hu won enti mumi mfa advantage no mfa ye de enti basa no ena ono JB Dankwa no ye head ena Bechi Belamti ye secretary o she kwa Nkrumah na edi sa party no enom de call to aba omo against CPP edi abato no omo to no omo che Accra mu mienu edi ku no omo o kan say positive action mo bia nkwadwuma no eda no manfo ankwadwuma no ya kire omo ane gina ayi no so nyina podium no so nyina na ayi behuna na ayi nka ho kobodu se no nka ho
but that time no ya di wo mo ko prison no wo dey do mo ko court asana dey mo ko enti omu nyina ye jeli wo for inciting public against and ya di Nkrumah ko ye jeli no for coercing a government enti ono ye di no to 3 years and omu aka nyina dey omu 3 months okay na ko be do say we no or hunt but wan ko bi wa nyina ayi ne so bi podium no so bi enti de buy ne say ya di wo mo ko prison no na sa newspaper no a wo twere no na friends bedema so no na editor bedema edi wa ko twere bibia ma broni di na ko prison 3 months edi that time na do mo go na that time na no so about edi ba say oba out pe no say eh si ankrofo nyina ye ne onko campaign na e de omko prison ye be ndai enti organize rally nipa de mbeba na so me be kasa wonu nko na yi na fe ankrofo bi fi Sierra Leone ni ade na o be kasa ya de sa na Kwame Nkrumah so o prison o say pe na prison head of the prison no only first black man ya man sa position no na Kwame Nkrumah friend no say hey bro you know that mo na dey no okasa kire no say okay ti even day no say metro articles na odi asho botum na kwa odi akọ office ho na dey no say you I bedema I no publish na Kwame Nkrumah yes I no say ayi no sa a prison officer no ono ko pe a friends pencil that pencil no brain no na paper there toilet roll omo use no ho no eduru anyume a ono na duane na odi age obi toilet roll na adechi no dey achiro yi na prison no prison officer no dey call out sa I article so to no o ma publishing of Germany to a book enti yes na 3 months no buy na yi nkrofo nyina na kwa blanket ya na ogina ayi no subi but one dey no call prison dan no anom say yi no abrofo no no mo so say oyi o say no king of British no say takradi any second British secondary no from British secondary ona no yo hini wo endo ba no say you pro British secondary bio you pro Sikado o ba si sadri no ba higher British secondary endo to article no e ma Ghana nya ifa ho bia na bi say o church article no na o prison na pa ayi sa small 5 we one film Muhammad from small 5 wọ́n mú kọ́ Sir Charles Noble Eddie Clark ho kó kàtí new governor no wọ́n mú kọ́ no kó kàtí miyen to aba no say better man no miyen to if people are fed up with Kwame Nkrumah Nkrumah prison it don't mean say wọ́n to aba Nkrumah di enka ba no ho wọ́n bewe ne na Accra ya chemutu ayawa so not any ase enti omo de obeti belamte ene gina ho ayawa so ho na omo de akwaje enso gina the other part of Accra ya chemtu na when CPP for no chiro omo a omo ndi ombesisi na Ghana so parties no CPP nkwa na office of the whole country Gold Coast sorry sa Gold Coast no enti omo church di no na omo chiro Kwame Nkrumah di she Accra ya was no Kwame Nkrumah da prison no na afi de omo to aba no ya Kwame Nkrumah omo eto ayawa so no 21,000 people na Kwame Nkrumah nya 20,000 na obeti bilam nya 1,000 enti baza pena governor no say munko yi Kwame Nkrumah no no na ma for peno munko yi no edi 3 years na do tumu no oh says mezibina is ade no ba na obe
Now, we you kind of say a year. As a share now, I come and come to go a quamono. As I say, once the BS singing a year partisan. Nay, and she share a deal of mine never call a year socialist country. And that's socialism no any country a system a man for editness e bi na China for the editness and omo I am and say a socialist country that no omo AD omo 6,000 anniversary no president no sorry can say we shall never change our system and system na system ama omo de enipa 100 million 100 million a year from poverty to a high level. Who Ghana one a man wa poor person or be far home. Nkrumah hyehyem de obaya de di kan amra di kan o kan o ye ne se obi an fa ne bank school na abantua school fees man na free and compulsory wa for bank school ye be chi wo ena asantifo ebinum de omadwane kuko kwa yimnya de se beko nko abasa kan ndi kwa mukuma so bia me si adia so ena womo anko school no oma teacher for na wo class no e kire won ade ofre no mass education na opeso eliminate illiteracy if you na obia timi kinka ade kiro ade enti yema omo o ye newspaper kra ma omo enti twi de na fe nkwanta bisa twi na etu ba ko ya sante nkwanta bisa na ba ko ye kwapem de ne fe no akwanso sem enkranfo de no na mo fe no mota biala before the near mota biala and can afford the near we and enzima for the near catchable or catch there for and or your newspaper never every 2 weeks no be 2 pence Saturn 2 pence and the me minimum say man go school na every 2 weeks no matter newspaper no more kai oh Chimungo Brofonka. Into Vienna, a friend is saying, a Dr. Nkoma, Dr. Kwame Nkrumah adopted from a year in Sheshena, a year German or Carmax, Mature. And then I friends Dr. Kwame Nkrumah, so yeah, no, so yes, from Ghana, get us about my Ghana. I know there, sir, no, him say, or G, or mine, no, every brunin sem. Now, one ma Ghana for no. If you na actually every shame Ghana for no pa ono so di on ho to no so say me catch you say we are seeing Ghana for ni black people are edi kan play you to a blaster a can say aeroplane ne friends say Ghana Airways yet on agreement no say mo between Ghana for Momaka plane the Ghana for na can any first black people can aeroplane na empo Ghana ni soldier any first people can jet military jet na na face Ghana for ni nipa before the can ship so ship captain say Nkrumah ye school bi ewo tema kwaso School of Aviation and yes, it's our own friend West African view of aviation. I university kura. Then ti ubeko ako ye adwumaship mu sa school no na oko. Then na Nkrumah ye no o ye adwuma bi a no aye home school. O ye adwuma no aye home school. O ye adwuma no aye home school. Say broadcasting o ye you know. Na Ghana airport o ye aviation school no. Sa na o ye in the company be an answer, they be the baby or the whole school ba. Say a course, your university, your courses be broken with Macron. So, and the Nkrumah na on time on my Ghana. Na or the life, na to home Ghana. And Tina 1 year, if you can see
ama ni mami mpo na oni bi na ni mami ni bi na be no ni bi enti ni mami na ai a champion man estate ba ko sisi Accra on from Nyandi ba estate hono na ni mami tie enti the buyer say or no ideas about say socialism any culture no and the begie enti oba Kumasi ha ebe cultural center baby a cultural center CCI so oba ke a center for national culture kwa nkroma na to side no na obeto owura bia na efra no mayore poku na o kire asa and obisa say efra say no say mayore poku and so ye adwuma ohi no say me art teacher oh Kumasi College of Technology also we educators are no say na me adwuma ye sha unsa bo modern document ye culture no na eno na beje ye nkwa mayore poku ne kansa san we kire me kwa Kumasi ye culture no na beje ye nkwa oh na Christianity ne nyina ho sabe yi na culture na beje ye nkwa na mayore poku si yo or 6 months later the oti answer kwa Kuma efro okoye no say mayore no say adwuma no aguso no say o me bobo ino no ma start no say o cause what okoye see another 6 months as kwa Kuma efro onya wo hwe abi okoye o say o ma two and amount gusu o say 6 months later as kwa Kuma efro afede na nim gase yaba nti ko no se sisi ade de ko legon na de ko bata ho na nya status no se na da won kan won kire me I don't know Department of Performing Arts it is Amari Poku no your head of that department till he died and he became Professor Amari Poku sala kwa Kuma ya na de o ya na de nyina magana enti so wiase se de nima si kono dia wiase nyina nipa miensa na atimi aka babia wiase se de sitia ni babia wiase na nihwe sa nipa miensa no omo ni Karl Marx, Vladimir Lenin and Kwame Nkrumah. Karl Marx no a Germany or politician, academic politician or to abada. Then so on a true book I friend Das Kapital. The Das Kapital on the chile we say the year capitalism by capitalism no each one for himself and God for us all. We are paid obey me. Na exploitation of man by man. Unya yonko sisi no na fa na sika she oboto. Enti sad no Kwame Nkrumah friend no gentleman's slavery. Okay. In terms of how to say about 2 years 2 years last year no. Now we Ghana na ye kwa hemfa no. Ko bia your capitalism mu dada na asiskafo besisi ahiafo no mo akoso asisi ahiafo copy say revolution be ba o manu mu na ya start socialism. Socialism. I said no untimi nche period name mum no just say a friend is we are na kasa dane no ho a sanete na wiase omo ye do mbetumi no na nature nsoso o ma and nature you can't cheat nature wo hwe say de abato ye atwa mu impo wo sika pa MPP say no the campaign na ohwe difference about one say the city no zazika no eden na fahin na juma be ne sasika no be die enti sa revolution na beba no beba impromptu na unhunu de obeye sasika no ebe sanete so what kind French revolution no asem da enye soja for na 500 people from brick and tile factory and omo ready I feel that time na ohine na hwe Francis so omo so hwe so yi na omo nya bread kura lopin omo nya bread kura no de breakfast na ayi omo edi eye chobo iko ohine no hwe na ohine no base ede na omo ye chobo no say omo so omo nya pano no say omo ni keke omo nya pano omo ni keke
Alena omo ye chobo sa enti omo ekoye na omo koye ma revolution no bae enti sa capitalism no na ka Marx ka ho asem o si se efi ho a asisi no koso a afei amanfo beti atua na a start socialism na socialism no de each one for himself and to each according to works from each according to ability. Capitalism na each one for himself and God for us all. Now I know the socialism no from each according to ability. Na omai no emma obia ability and say the nation will use everybody enti obia de nyame de bo wa o de ba no talent no omai no be nya ho fa so. Until China develop it. That's right. I me say Ghana highway talent pa etwamu a yenya ho mfaso enti capitalism de devilish me de emma dedican emma oman and develop say ye try socialism no so say de kwam kroma start here no a anka ye ya brabom ni so enti kwame kroma no so woman enkroma na pre enkodwa na Ghana no na woman no pre 36 seats 36 no omunya 2 pe na enkroma nya 34 dari okay 36 36 enkroma nya 34 de omunya ya no so ye chebi jebi dan kwa ne oforiata ene gina wo mukrumu no yetuma wo efise wo mfiri krumu na wo free wo ko parliament no so emfie mienu achi no ena wura bi efra no ni ama ole no ono so ne professor Busi anom ne de wo ti another party efra no Ghana Action Party ena jebi dan kwa no mjaye no UGC na de wo ko party parliament no mjaye no mko join sa party nunti se question say so mo neti UGC na odina kombeja komunya imbo nemo obi dia na mo fire nunti mutimi da to dem bia na independent day no nya ye no on the 6th of March no ansa na ebenya no nsem bibre ho na no de akiri ebeka ho asem na saa 6 March no obu say wo mo a ebre bia ye na yi no television so a wo mo gina ho a wo mo kan say at long last the battle has ended. Thus your beloved country Ghana is free forever. Wo mo declare independence of Ghana. Na saa big sis na am kan wasa no JB Dankwa Akufo-Addo obeti belamte akunajei park friends wo sa 5 no ba kokoro nka ho ba kokoro nyina ayinu so na enti na enya na se ya ni e sha ye hu se ba kokoro nka ho ye hu se ye declare independence sa mpanyimfo ye de ka so me business enti na mo nka ho na wana na e shefufuo no wo mo ye no ai kokoro wa kokoro no anu wa shefu gu fufuo no wa sheche fufuo no friend no Kesi Hayford ana they not toss no so friend no friend say Kesi Hayford Kojobotio ko Black Bedema Kwame Nkrumah Northern Abi not ena Krobodu say ona no friend to man Krobodu say no friend to man ena ayi emoru rasa na bibi na me kai ayi esremni no din wo na declare independence mo e free na kromo e free enye sa big says no na question is that time na business no mo wo hin and these are business you know say me de ade ba ko ya me yakura bad business ni say no tea party no
Emma or mono bear politicians. Your friend of Park Grant. And I don't think I won't come business. I'm not or Park Grant to do that. You can go, yeah. Because here for. Oh, no, no, names on the Park Grant. Okay. That's a Park Grant in Soya Coco. William. Old, a friend, pioneer. Building. A guy up beside the sea, I want to not here. I want to know. Now, or a judge, Cape Coast. And now, but who said, oh, deep grabbing committee. And Deco, or Yina, what you say? And no call try or no more unity. Why, what you say? And you have not Ghana independence. No, I will declare Ghana a friend's independent country. Okay. Somebody not events say. 5 on no way. JB down can say omone pray omo pray omone kwame nkuma na pray enwano na omo di nkugo. Okay. Just a pretty and she says wa obedi nkugo wa obedi nkunim no. Na sa Ghana. Ye da shonsa. And this abre no. Na that's 1951. Okay. Omo to abai dikan. Ema CPP. Inya majority na parties no ni kwa mkuma contest ye no na slim back no NPP Northern People's Party and back so a friend no Muslim Association Party Muslim Association no dey team an kramfo na dey sharia mrana eba and they trust us to team as Northern People's Party and sana CPP and sana every country no transporter to Gland same your company mega say achaka kra ma papa fo bi o wan say almost omo tomo ti wo mo no asa no omo your mind aba na kwame nkruma de omo be kan wo so kan nyina yego mu na enu bokura no ase ho corner ho last ayi no keta area ho womo na tutia ko enti anye 100% na ko ye 95% no enti womo de womo to say womo womo emeka gokuzo but na majority carries the vote omo kasa womo de no mo pedada no me womo tena no mo pedada okay omo se womo beko French for no enti that is what happened. Na over na dey esuan dey and then you esuan no edoso and then this a what do be na ye bit emotional no crazy na that big 6 project no it the only 1 year 6 months big 6 no kroma de free de to onkovo no say it the 1 year 6 months say 1 year 6 months ni mu no na and na omo meeting was up on and kroma free mu. That is where the big 6 ended. Into a free moon and a big 6 means. And send the Parliament 6 back on free moon. How can we call it big 6? And so, sir, Breno, and I'm free by far. UGC is the cause. Now, Crawford, that's a problem business. Sabrina big 6 Nino. And you know, as I now command account money, yes, and Cromas on the 2 said sanity. And I'm free prison, so 3 months. No, saying, and then Croman as a prison command. Command is an uncle, but I know more town for sanity. And I did my pump sadly. And at the years you on the dossier, you better say, you better say, I had a say, and Alandu Media and Santa my vlog so dear. A bokosem, a dear my dance so. Ya mamma near money and any abacosem, and no one yet must be bro. And I did yesterday was you on a dossier pa. Ghana independence, ya come once and then so necessarily. Messia tia sia fa. A see who dear coin a yes room crack. And after so near my AD or may so and I say we are singing as on. So is the moody China. Baby Omodu say I say socialist. And I Ghana so near the any other can US ne or more practice democracy no so. Ya take democracy no so ya tia sia. The baby free year queen so ya tia sia. And then near my yes no so doso. See ya necessary you know na see ya so ne be kono. Enu ti kai sa dan head abe subscribe no ahia ma fofo so enye bi ahwe. Ne yetena se a ateni nka ho. Kasa twitwi nka ho. Eya desua
kroje ifiri mpanyifo otwe dem panyakopon adom omo nimdeɛ ani nyansa ani ene omo tena so na afei nso so yesua de ena de sua ne de brɛ wo no sɛ ye wo de em wani gye ho ema me gye de sɛ wo kra wuti ne so a ye wo fa ya de ni nara a wo ye historian ena afei nso pedagogist Egyptologist ena Egyptologist me wo fa ma de ni nara tetiriku kwa me sei enene ene no esua de no me gye de sɛ wo so no ya bit motion de na ekoso na ensem no chechiri mu no do mu ni hunu ye ene study asem no na so mu chiri mu a wo ye kwan so me din e de ma fo so twedam panya kopon ya ma makra